urutonde rw'imodoka eshanu za hybrid zikunzwe cyane muri Kigali ndetse n'ibiciro byazo ku itariki 5 Mata umwaka wa 2024. Imodoka ya mbere ni Kia K5. Ubu bwoko bw'imodoka buyoboye izindi mu gukundwa cyane muri Kigali. Impamvu ni ko ubu bwoko bw'imodoka bufite shape cyangwa ishusho nziza abantu bakunda. Ikindi ubu bwoko bugira confort ndetse n'umwanya uhagije wo kuramburamo amaguru. Ubu bwoko bw'imodoka inyinshi usanga zarakozwe mu mwaka wa 2013 no kugeza mu mwaka wa 2015. Ubu bwoko bw'imodoka bugura hagati ya miliyoni 9,500 kugeza kuri miliyoni 12. Imodoka ya kabiri ya hybrid ikundwa cyane muri Kigali ni imodoka ya Hyundai Sonata. Ni ubwoko bw'imodoka za hybrid uzabonana na abantu benshi muri Kigali. Navuga ko buboneka ku bwinshi kandi ugereranyije na Kia K5. Ubu bwoko burahendutse ugereranyije na K5 kuko guhera kuri miliyoni 8,500 kugeza kuri miliyoni 11,500 ushobora kubona iyo ugura. Inyinshi muri izi modoka usanga zarakozwe mu mwaka wa 2012. Igiciro cy'izi modoka kijya hejuru bitewe n'umwaka yakozwemo. Imodoka ya gatatu tugezeho ya hybrid ikunzwe cyane muri Kigali ni Toyota Prius. Ubu bwoko burimo amoko abiri. Hari Prius ziva Dubai ziba zihinduye, bakunze kuzita imihinduro. Imodoka ihinduye bisobanuye ko imodoka iba yarakozwe mbere vola cyangwa steering wheel iri iburyo. Noneho kubera mu Rwanda dukoresha imodoka batwara bicaye ibumoso, bakazihindura kugira ngo zize ku isoko ry'u Rwanda ryemera imodoka zitwarirwa ibumoso. Izo modoka iya make iboneka guhera kuri miliyoni 8. Gusa ibiciro byazo biba hagati y'izo miliyoni 8 tuvuze haruguru na miliyoni 9,500 akeshi. Izi modoka ikizazikubwira uzareba gear shift knob, agakoreshwa ushyiramo parking, guhagarara, gutangira kugenda. Uzabonaho inyuguti itangizwa na B hasi. Ubwo mu nyuguti ziri kumwe uzabona BD. Naho izindi Prius nyinshi ziboneka mu Rwanda zakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu bihugu by'i Burayi, nizo Prius zihenda ku isoko ry'u Rwanda kuko ari original, kuko steering wheels zazo zakorewe gutwarirwa ibumoso. Izi modoka nyinshi zigura hagati ya miliyoni 9,500 na miliyoni 12. Ikizakubwira ko iyi modoka ari original cyangwa ari umwimerere, uzarebe kuri gear shift knob, agakoreshwa ushyiramo parking, guhagarara, gutangira kugenda. Urebe inyuguti zanditseho hasi, uzareba hatangira DB. Uribuka ko haruguru twavuze yuko iyo ihinduye haba hatangirwa inyuguti ya B cyangwa B, naho iyo idahinduye hatangira inyuguti ya D. Tugeze ku modoka ya kane ikunzwe cyane muri Kigali ya hybrid ni modoka ya Toyota Auris. Toyota Auris ni modoka nziza kandi ifite shape nziza, gusa zirahenda kuko bisaba byibuze kuba ufite miliyoni 12, hagati ya miliyoni 12 na 15 ngo ube wayigura. Ubona izi modoka zarakozwe cyane cyane guhera mu mwaka wa 2009. Ubwo rero nimba iyi modoka igushishikaje ushobora kuyigura, zirahari ku isoko. Imodoka ya nyuma dushorejeho ikunzwe cyane ya hybrid muri Kigali ni Toyota RAV4 yakozwe mu mwaka wa 2017 cyangwa muri 2018. Ni RAV4 nziza usanga zigura hagati ya miliyoni 28 na miliyoni 30. Ubwo rero niba ukunze imwe muri izi modoka tukubwiye haruguru cyangwa niba uyikeneye, wareba kuri iki kiganiro ukabona link yazo, ukabona izo ushobora kwigurira.
ndetse ushobora no kuduhamagara kuri 0783515900. Ushobora kutwandikira kuri iyo nimero kuri WhatsApp cyangwa ukaduhamagara cyangwa ugasura urubuga rwitwa kigalife.co.rw. Turagushishikariza gukora share. Niba ari bwo bwa mbere dusuye, ushobora gukora subscribe cyangwa ukande like kugira ngo iyi video igere ku bantu benshi. Muri video y'ubutaha muri ukwezi kwa kane cyangwa kwa Mata, tuzakugezaho urutonde rw'uko ibiciro by'amamodoka ahagaze muri mwaka wa 2024. Murakoze cyane, mwari kumwe na Niyonzima Emile. Bye bye.